dia. Sebab pantun buat Nabi Maria dan Bang Betung dari dulu tuan. Di Mugoraya makam pahlawan si Dedi Nada sawit membanja jino katrono balakarangan pantun cut abang de Maria baculun pesan ke abang Betung netenju langsung melabuh dua lelaki ini bahaya langsung sebab di ulung kudukung kata bacut dehai bang pantun dari laju sambung Kedek Maria telah ke doa dek Kedek baramu ngon abang Betung Kedek bahagia. Okey cok ya. Oh juita Okey, sekian dah sudah. Ini dia bahasa. Ya, dah. Apa ni? Gak bebas.